नेपाल भाषा मंका खल यलय पुलाम नाय भुवनेश्वर प्रसाद जोशिया सफु लिफया पितबोज्या चुगुदु नेपाल भाषा मंका खल यलय पुलाम नाय जोशिया सफु लिफया पितबोज्या यल महानगरपालिका मेयर छिरिबाबु महर्जन यलय पिलाछे दुगु मंका खलय भवने शनिबार जुगु ज्याजोले यानादी गुखा प्रस्ताव ते वजन चिकित्सा माने या कोशिश या माने गादा जिन जिउ चिकित्सा जब तो शेले जिन धन ते माने गादा या तो वेका पिछन चाहिँ वेका पिन्या चाहिँ 46 वर्ष पी खुरो दुले न्याउ किताब चलाउनु वेका न न्याउ किताब चलाउनु चाहिँ वेका पिनु लागि चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा छ नेपाली मतलब एकदमै मालक किताब सुमु वेकadu एजो कायना वेको सारी चाहिँ छु नगरपालिका ते माने गादा इदल जे चाहिँ ठीक छु का गादा छु ल अले वेको ना चाहिँ का ठप कसर छ चाहिँ बोडे लाइरे राम पनि खना जे चाहिँ छु चिकन गठे नगरसभा पास्यामा ख जुम्ला नगरसभा पास्यामा फेना चाहिँ थुज्या छ घाके का चाहिँ सोखन वेको पिना म चाहिँ पटको ना छिसा चाहिँ गुल्न छिठो चाहिँ नेपाल भाषा छले गुल्ना बालकी जैनावती अथवा देश मुलुकको लागि चाहिँ बुक्समा चाहिँ इज्जत आमोद प्रमोद परेया लागि चाहिँ गुल्ना जैनावती लिख वेकअपका छ सम्मान या सम्मान चाहिँ एकदमै मालक अके माथिन वेकअपी मन चाहिँ ले यतका खल्ला छ वेकअपी सोचमा आइवे बोले चाहिँ नेपाल भाषा मंका खल यलय नाय ऋषि प्रसाद श्रेष्ठ या नाय सुइन ह्यागु ज्याजुले पिहावगु सफु यतकया नेपाल भाषा मंका खल यलय सल्लाहकार डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार सफु सम्पादन यानादिम नेपाल भाषा केन्द्र विभागीय पूर्व प्रमुख प्राध्यापक तुलसीलाल सिंह सफु यचोमी भुवनेश्वर प्रसाद जोशी मंका खल यलय छाङजे हेराकाजी महर्जन पिहावगु सफु लिफ यतकया नुगा ख तयादी गुखा व्यक्तित्व कृतित्वका चाहिँ दैडौ सफु यता अर्थात के वेको व्यक्तित्व या खननु वेकन सृजना याबु कृतिन उकेन्तो व्यक्तित्व न ख कृतित्व न ख ठो सफुया जिन चले या पेंगु बोलु ओ पेंगु बो बडे सबु बोतै वेको यो ठवे ख अर्थात ओ सब चाहिँ अटोबायोग्राफी ख अटोबायोग्राफी लेको ठगो खयाटा ठमा हेतु ठगो जीवन या विभिन्न चाहिँ पक्ष विभिन्न डोमन्चित दै विभिन्न कने मास्टर खँदै विभिन्न ढामास्टर खँदै उके एउटा लिपि पढ्दै आएको यो चाहिँ अटोबायोग्राफी ख ज्याजोले वरिष्ठ संगीतकार लिसेमी हालामिपी बदन ज्वालानन्द शर्मा अमरराज शर्मा लगायत सांगीतिक प्रस्तुति नेबोयादीको खा